And the senior women's race is underway here. Timu ya Kenya ya iritu ya biriri ihenya riri na mayo na athaki othe atandatu merutaniria hatari ugutigwo na thutha. Na ihenya rikirika mandikithia history tondu gutire timu ya Kenya ya iritu irio ya ngerenwa cia thahabu ruthuku na fedha na mongerera bacici tondu marikirie menabe mwiginya ithathatu matongoretio ni Irene Cheptai urio kurumirirwo ni Kasait Rengeruk, Hyvin Kiyeng, Agnes Tirop na Faith Kipyegon. Finished like that, but Cheptegei had his chance. Thutha ucio Geoffrey Kamworor ahota kugitira ngerenwa yake thutha wa kuhota mahenya manake na kwandikithia rekodi njeru ya kuhota na mahenya macio maita meri kirumaniririo kuma mwaka wa 2006. Once again the world champion akurumirirwo ni Leonard Basoton. On the last two circuits, Kamworor is a man who just never knows when he's beaten. Timu ya Kenya ya rideni yambiririe mahenya macio na njira ya mwanya thutha wa Asbel Kiprop, Winfred Mbithe, Bernard Kipkorir Koros na Beatrice Chepkoech kuhota ngerenwa ya timu. Ihenyi riaria matakinyetie miaka 20, Richard Kimunyan atwikire na baithatu thutha wa Jacob Kiplimo Wogada na Amdewak Walgin wa Ethiopia. Na ihenyi ria iritu matakinyetie miaka 20, Selifin Chespol oimo wa gatatu thutha wa Letesenbe Gidi na Hawi Fesa wa Ethiopia. Gerifotera Inoro TV, jitagwo Macharia wa Mugo.